Istovremena napada bombaša samoubojica u Damasku ubijeno najmanje 44, ranjeno 150 ljudi. Cijela armija domaćih posmatrača će pažljivo pratiti to glasanje na ruskim predsjedničkim izborima u nedjelju. Čestitajući Srbiji dobijanje kandidatskog statusa za Evropsku uniju, državna tajnica Clinton naglasila da Sjedinjene države dijele snažno i trajno prijateljstvo sa Kosovom i Srbijom i nastavit će blisku suradnju sa obje zemlje. Dobro nam došli u televizijski program Glasa Amerike, studio Washington. Ja sam Inda Svonki i želim vam dobro večer. Večeras više pažnje posvećujemo veoma zabrinjavajućem podatku. Bosna i Hercegovina ima u procentima 5 puta više ljudi koji pate od posttraumatskog stresnog poremećaja nego što ih ima bilo gdje u svijetu. I to je, nažalost, jedna od posljedica rata započetog prije 20 godina. U prilozima iz Banja Luke i Sarajeva i u razgovoru sa jednom Bosankom koja sada živi u Kaliforniji pokušat ćemo da problem sagledamo iz više uglova. Slijedi pregled vijesti dana. Sirijski zvaničnici saopštavaju da je u 2 istovremena napada bombaša samoubojice na 2 bezbjednosna objekta u Damasku ubijeno najmanje 44, a ranjeno 150 ljudi. Državna televizija Sana je prikazala potresne fotografije žrtava i ovaj napad nazvala terorističkim. Oni su također izvijestili da su se građani u Damasku okupili da ulicama u znak prosvjeda protiv napada. Svjedoci kažu da su čuli snažnu pucnjavu nakon eksplozije. Sirijski zvaničnici za napade krive Al-Kaidu, dok je zamjenik Ministarstva vanjskih poslova reporterima rekao da je ovo dokaz prijašnjih navoda da su iza većine nasilja vezanog za prosvjede opozicije ipak teroristi. Američka izvinjenja padaju na gluhe uši u Afganistanu i Pakistanu, gdje je ključa gnjev radi paljenja Kur'ana. Hiljade Afganistanaca su nakon molitve izišli na ulice uzvikujući smrt Americi. Afganistanski zvaničnici kažu da je najmanje 9 ljudi izgubilo živote kada su prosvjedi postali nasilni, od kojih je 7 žrtava iz Herata. Prosvjednici koji su izvikivali antiameričke parole su izašli na ulice i u pakistanskim gradovima Islamabadu i Pešavaru. Glavnokomandujući koalicionih snaga general John Allen je rekao da je istraga o neprimjerenom odlaganju Kurana u toku i da je suradnja sa afganistanskim liderstvom jedini način da se ova ogromna greška popravi i više nikada ne ponovi. Predsjednik Barack Obama je također poslao pismeno izvinjenje afganistanskom predsjedniku Hamidu Karzaju povodom ovog incidenta. Najmanje 22 ljudi je poginulo u napadu bombaša samoubojice u džamiji u dolini Tirah u Pakistanu. Pakistanski Taliban je preuzeo odgovornost za ovaj napad na džamiju u regionu koji kontrolira militantna grupa Laškar Islam. Pakistanski zvaničnici kažu da je bombaš samoubojica eksploziv detonirao ispred džamije te da su većina poginulih militanti ove grupe. Pakistanski Taliban i Laškar Islam se bore za kontrolu doline Tirah. U prethodnim sukobima militanata sa sigurnosnim snagama u istoj regiji je poginulo 10 vojnika i 23 militanta. Dvodnevni samit evropskih lidera načinio 2 koraka napred, jedan u smjeru proširenja dajući Srbiji kandidatski status, drugi u smjeru financijske konsolidacije evropskog monetarnog prostora. Državni sekretar Hillary Clinton je čestitala Srbiji na dobijanju statusa i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Odluka Evropskog savjeta da se Srbiji dodijeli status kandidata je važan korak napred za budućnost Srbije, navodi se u pisanom saopštenju. Želim da čestitam liderima i narodu Srbije na vrijednom radu i predanosti i odlučnosti koji su uložili u ostvarenje tog cilja, rekla je Clintonova. Opširnije iz Brisela Elvir Bucalo. On Serbia, we agreed tonight to grant Serbia the status of EU candidate country. Večeras smo se složili da Srbiji damo status kandidatske zemlje. Ovo je izuzetno dostignuće koje je rezultat napora dvije strane uloženih u dijalog Beograda i Prištine. Nadam se da će ovo ohrabriti Srbiju da dostigne političke i ekonomske kriterije za evropsko članstvo. Moja je nada da će Beograd nastaviti da podržava saradnju i dobrosusjedske odnose na Zapadnom Balkanu.
Tako se kasno sinoć novinarima obratio predsjednik Europskog vijeća, kojim je tek par sati prije toga produžen 2,5-godišnji mandat na toj poziciji. Vidno zadovoljan, on je jutros zajedno sa liderima 25 europskih država, dakle bez Velike Britanije i Češke, potpisao fakt o fiskalnoj disciplini, koji dizajniran u dobroj mjeri u Berlinu treba da pod kontrolu stavi budžetske deficite. Vjerujem da je potpisivanje pakta ključni trenutak u istoriji Unije. Obavezuje nas da se posvetimo stabilnosti i razvoju. Također traži da preispitamo europske zakone kako bismo na pravi način tretirali budžetska zaduženja. Riječ je o snažnom signalu da smo iz krize naučili naše lekcije i da se spremamo za budućnost ujedinjene Europe. Vjerujem da obični ljudi od evropskih lidera danas očekuju akciju, a ne riječi, jer kada vidim zaključke samita, oni su prosto kopirani zaključci istog ovog skupa prije mjesec dana. Vratimo se na zapadno-balkansku priču gdje ni Bosna i Hercegovina nije zaobiđena, u očekivanju da će konačno završiti traženo po pitanju usvajanja zakona i primjene presude Europskog suda za ljudska prava. Veoma se nadam da će ova godina donijeti dobre vijesti i Bosni i Hercegovini, kao refleksija progresa kakav će biti načinjen u toj zemlji. Optimisti bi rekli, ipak se nešto pokreće. Proširenje nije mrtvo, a u europskim okvirima se oživljava ideja o zajedničkoj finansijskoj kontroli. Još samo da se to u praksi i potvrdi. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo. Tri mjeseca poslije parlamentarnih izbora popraćenih brojnim sumnjama i tvrdnjama da su bili uveliko lažirani u korist vladajuće stranke, kao posljedica tog iskustva je formiranje prave armije domaćih posmatrača koji će pažljivo pratiti to glasanje na predsjedničkim izborima u Rusiji u nedjelju. Tokom više proteklih vikenda u univerzitetskim učionicama bilo je na stotine i stotine Rusa. Nisu to studenti. Oni su dio armije od 200.000 volontera, posmatrača koji će pratiti to glasanja u nedjelju i nastojati uočiti moguće izborne prevare. Anu Bugrovu sumnje u izborne prevare u decembru potakle su da sada bude aktivnija. Uvjerena sam da je bilo velikih prevara. Čitala sam dosta o tome i sada sam među posmatračima dobrovoljcima. Metvej Petukov iz organizacije Građani posmatrači volontere upućuje u osnove njihovih obaveza na glasačkom mjestu. Dio obuke odnosi se i na ponašanje prema policiji i kako podnijeti zakonski valjan prigovor. Naš cilj je vrlo jednostavan, učiniti izbore poštenim koliko je to najviše moguće. U Moskvi je relativno lako. Imaćemo jako mnogo posmatrača. Maša Lipman, analitičarka Moskovskog centra Carnegie, upozorava. Teško da će takva vrsta nadzora nad izborima biti moguća za cijelu Rusiju. Regioni, provincije su brojni i različiti, uveliko drugačiji od urbanih centara. Poslije brojnih optužbi o izbornim prevarama na decembarskim parlamentarnim izborima, ruski premijer Vladimir Putin najavio je instaliranje po 2 web kamere na svakom od 100.000 glasačkih mjesta. Vječeslav Filipov, posmatrač volonter, nije ubijeđen da će to značiti bitan doprinos regularnosti izbora. Kada sam čuo da će web kamerama biti snimano glasanje, pomislio sam da će ovog puta nešto zaista biti drugačije, transparentnije. Kasnije sam saznao da snimci neće biti dostupni javnosti. Dakle, sve će biti snimljeno, a zatim gurnuto u stranu. Ekaterina Korovkina je spremna u nedjelju na glasačkom mjestu ostati i 20 sati da bi spriječila bilo kakvu sumnjivost ili neregularnost. Vjerujem da možemo promijeniti nešto na bolje i želim biti dio toga. Želim se boriti. I možda će se morati boriti da dokaže prevaru ako ju uoči. Nakon parlamentarnih izbora u decembru, eksperti za glasanje pomno su analizirali to glasanja i prebrojavanje glasova i zaključili da je 21% ili 14 miliona glasova pod ozbiljnom sumnjom.
rubrici Novosti iz medicine danas žene latite se naranči i grejpfruta, uz to pogibeljne tablete za spavanje, a malo i o neveseloj statistici posttraumatskog stresnog poremećaja, pripremila Andreja Volš. Voće, povrće, tamna čokolada i crno vino bogati su izvori spojeva nazvanih flavonoidi, a jedna nova studija pokazuje da žene koje jedu veće količine izvjesnih tipova flavonoida mogu smanjiti svoj rizik za moždani udar. Studija na 69.000 žena pokazala je da se ne radi o ukupnoj količini konzumiranih flavonoida, nego o količini točno određenih tipova tih spojeva, ponajviše o onima koji se nalaze u citrusima. Ti su smanjivali rizik od moždanog udara za 19%. Dakle, možda ne jabuka dnevno, nego naranđa ili grejp. Maligni melanom je rak kože od kojega svake godine u Sjedinjenim Državama umre 9.000 ljudi. Kad se razvije, taj je rak smrtonosan u 85% slučajeva. Prema novoj studiji o kojoj piše časopis New England Journal of Medicine, lijek Zelboraf kompanije Hoffman La Roche gotovo udvostručuje dužinu života pacijenata. Među ispitanicima, kod gotovo polovine lijek je dao rezultate, pruživši im u prosjeku 16 mjeseci života, dok uobičajeno pacijenti s uznapredovalim melanomom prežive oko 8 mjeseci. Tablete za spavanje mogu uroditi neočekivano neugodnim posljedicama, čak i ako ih se ne uzme previše. Nova studija na 34.000 ljudi pokazala je da te pilule višestruko povećavaju rizik od smrti, a s vremenom osobama kojima su bile prepisivane češće je bio dijagnosticiran rak. Najviše je među nalazima, o kojima piše online časopis BMJ Open, zapanjilo to da je čak i samo do 18 tableta za spavanje tokom jedne godine povećalo rizik od smrti za 3,5 puta više nego osobama koje nisu uopće koristile takve tablete. Autori studije ističu da postojanje povezanosti ne ukazuje na uzročno-posljedičnu vezu. Rizik od tih tableta mogao bi potjecati od njih samih, ali i od medicinskih problema koji navode ljude na uzimanje sredstava za spavanje. A kad smo već kod sredstava za spavanje, oni su naširoko u upotrebi kod vojnih veterana, posebno onih sa dijagnosticiranim sindromom posttraumatskog stresnog poremećaja. Prema podacima Američkog ministarstva za veterane, među vojnicima koji su ratovali u Iraku i Afganistanu u periodu od 2001. do 2008. stopa takvog sindroma je gotovo 14%. Raniji podaci, pogotovo oni o vijetnamskim veteranima, ukazivali su na znatno veći broj pogođenih, oko 30% čak 12 godina nakon završetka Vijetnamskog rata. Nekoliko studija upozorava i na jaku povezanost između PTSP-a i ovisnosti o drogama ili alkoholu. Naravno, posttraumatski sindrom ne zahvata samo muškarce i ne samo one koji su bili u borbi. Kao što znamo, to se dešava na mnogo širem broju. Broj od 4500 oboljelih od posttraumatskog stresnog sindroma nije nimalo mali za državu veličine Bosne i Hercegovine. Od ovog broja njih 1400 izvršilo je samoubistva. Ono što je još alarmantnije jeste broj ovakvih osoba koji nisu kao takvi evidentirani. Kolege iz Efekt produkcije su pošli tragom ove informacije. Kerim Toholj, predsjednik je udruženja oboljelih od PTSP-a i ujedno jedan od onih koji se borio protiv ove bolesti. Već 1,5 godina uspješno je izliječen, što mu je dalo još više posticaja da se bavi ovim problematikom te pomaže svojim kolegama koji se još uvijek bore. Najveći problem za ovu populaciju jeste što država ne prepozna njihov problem. Vlasti su pomagale, ali samo onima koji su se kao oboljeli od PTSP-a prijavili do 23. decembra 1997. godine. Ova granica za prijavljivanje je zapravo najveći apsurd, jer se simptomi posttraumatskog stresnog sindroma mogu pojaviti i nakon 20 godina od proživljenog traumatičnog događaja. Obzirom da ova vlast uopšte, ne vodi nikakvu brigu o tim ljudima. Udruženje radi i bori se sa tim problemom koliko može. Ti ljudi, pripadnici armije BH, HVA, nemaju nikakva prava. Ljudi koji su se počeli liječiti poslije decembra 1997. godine nemaju nikakva prava. Prema tome osporavaju ljudima da ostvare prava. I ko je ostvario pravo, invaliditet je toliko mali da je
smiješno. Recimo, ljudi se cijene po 40% teški slučajevi. S obzirom da su BiH vlasti odlučile postaviti vremensku granicu za prijavljivanje oboljenja od PTSP-a, potrebno je ponoviti što zapravo znači ovaj problem, te kako utiče na onoga kome se ispolji PTSP. Što znači psihotraumatski događaj, tu se pojmovno i terminološki prilično brka. Znači, to je onaj događaj koji je ekstremnih proporcija, užasan, strašan, jeziv, koji je izvan običajnog ljudskog iskustva i čovjek mora biti prisutan tom događaju, znači gdje je ugrožen njegov tjelesni integritet ili uopšte život kao takav ili neke osobe koja je bliska njemu, koja se tu nalazi. Znači, to izaziva normalnu ljudsku reakciju. Odavde nema nikoga ko može biti da je imun na to, znači da ne reaguje. Jedna od bitnijih činjenica jeste i ona da se moguće potpuno izliječiti od PTSP-a. To je problem koji ne treba mistificirati. Znači, čovjek koji je to preživio može se oporaviti i ne imati neke bitne. Normalno, to je događaj koji se ne može zaboraviti. Ali ključno je da mi ovladamo tim događajima, znači da mi integrišemo taj događaj ukupno svoje životno iskustvo, da to bude samo jedno iskustvo od svih drugih, a ne jedno iskustvo koje dominira čitavim životom kao tako. Da ne bi dolazilo do tragičnih slučajeva poput onoga kada se oboljeli od PTSP-a spalio, potrebno je mnogo toga učiniti. Ova populacija izrazito je osjetljiva. Njihov najveći problem, onaj koji ih natjera na neracionalno razmišljanje, jeste borba za egzistenciju. Mnogo je vrsta terapija koje pomažu, poput one s početka ove priče. Za Glas Amerike iz Sarajeva, Aldijana Guhdija i Efekt produkcija. Svake godine u Republici Srpskoj se bilježi više desetina samoubistava, od kojih su neka dovedena u vezu sa posttraumatskim stresnim poremećajem, odnosno mentalnim poremećajem nasilnog tokom rata. U cilju pomoći ovim ljudima u Banja Luci je prije 5 godina formirano udruženje Jedinstvo. Pripremio Dragan Stegić. Iako ne postoje precizni podaci koliko je nekadašnjih vojnika ili civila koji su preživjeli ratne strahote oboljelo od posttraumatskog stresnog poremećaja u Republici Srpskoj, izvjesno je da nije mali broj ljudi koji imaju određene mentalne posljedice čiji su uzroci izazvani ratnim dejstvima. Zbog toga je u Banja Luci formirano udruženje Jedinstvo koje okuplja osobe sa ovakvim ili sličnim problemima, naglašava predsjednik ovog udruženja Dragan Šajić. Pa najčešće ti početnik, kako bih rekao, koji oni najčešće primjećuju na početku su problemi sa snom, dakle stalno sjećanje na te događaje traumatične što se desili, dakle promjena raspoloženja, nagla agresivnost, promjene raspoloženja. U jednom trenutku su agresivni, nakon par trenutaka osjećaju sažaljenje. Uglavnom su to oni osnovni početni problemi. Zbog brojnih problema nastalih u ratnom periodu, a nastavljenih nakon toga, nemali broj učesnika rata je posljednjih 15 godina digao ruku na sebe. U Republici Srpskoj u prosjeku godišnje se izvrši oko 200 samoubistava. To naravno nisu sve posljedice posttraumatskog stresnog poremećaja, mada je to teško utvrditi da li je to. Obično je to sklop drugih faktora, možda i jedan je taj faktor je PTSP, međutim to je teško utvrditi, to bi moralo da postoji istraga. Dakle, u svakom slučaju posebno. Uglavnom, veliki je procenat učesnika rata koji izvršavaju samoubistvo. Pa najveći problem je situacija u društvu, dakle ta socijalizacija, ostvarivanje egzistencije osnovne, dakle ostaju ljudi bez posla, ne vide neku budućnost, tako da im to samo pogoršava to stanje. Šira društvena zajednica nije pretjerano zainteresovana ne samo za izlječenje, već za rješavanje brojnih problema ovih ljudi, smatraju u udruženju Jedinstvo. Organizovali smo u stvari naša organizacija da razbijemo u stvari te predrasude o mentalnom zdravlju pa i o posttraumatskom stresnom poremećaju. Najveći problem je ta stigmatizacija oboljelih i predrasude koje vladaju o njima. Dakle, ljudi ne smiju da kažu da idu psihijatru ako radi kod privatnika. Obično kažu šta će mi on je budala, dobije otkaz i tako imali smo pravi slučaj. Prije svega mi se trudimo da te ljude koji imaju problem posttraumatskog stresnog poremećaja da to shvate oni i njihova porodica i da se jave porodičnom ljekaru kako bi dobili stručnu pomoć. Nakon toga, naravno, nije sve u našoj mogućnosti. Nakon toga potrebna je socijalizacija, zapošljavanje. To sve teško ide, ali evo, dok mi nismo se osnovali prije 5 godina, skoro se nije ni pričalo o PTSP-u, danas je to već drugčija situacija.
Šta je uzrok, a šta posljedica, koliko tačno ima ljudi sa mentalnim poremećajima nastalim u ratu, a koliko zbog teške materijalne situacije, precizno se ne može utvrditi, pošto i nadležni, ali i oni koji se profesionalno bave ovom problematikom, još uvijek izbjegavaju razgovore na ovu temu. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić. A da pomoći ima, poručuje naša sljedeća sugovornica Emina Šeremet Muftić. Ona s nama dijeli svoj put od života sa posttraumatskim sindromom i poslije rata u Bosni i Hercegovini preko odluke da zatraži pomoć do konačnog oporavka i ponovno vedrošću i mirom ispunjenog novog života. Emina je također bliska prijateljica i velika inspiracija u mom životu. Iz toga vas molim da oprostite emotivni ton ovog intervjua. Mi smo razgovarali o ovoj temi i ranije i ono što sam ja htjela da te pitam i podijelim sa našim gledalcima je kako si u stvari nakon dolaska u Ameriku iz Bosne i Hercegovine, kakve si simptome ili poteškoće ti imala i šta te uopšte nagnalo da razmišljaš o potencijalnom odlasku liječniku? Kako je uopšte došlo do te odluke? Pa, prvenstveno, ljudi oko mene su bili dovoljno dobri da mi kažu da primjeću jednu dozu frustracije koja je izlazila u situacijama u kojima uopšte nije bilo potrebe da dolazi do konflikta, do tužnih lica, do plača. Tako da u biti to je sve počelo time što sam realizovala da sam bila bespomoćna. Imala sam stalno osjećaj te bespomoćnosti, nekog straha od neke novih situacija, od budućnosti. Stvari koje u biti nisu bile realne. I nakon jednog određenog momenta bilo je jasno da doista, imati strah od ljudi koje ne poznajem, koji mi nisu napravili ništa, ja u svojoj glavi napravim nešto od toga, je dovelo do toga da je bilo nužno otići i posjetiti liječnika i razgovarati o tome i vidjeti koje su solucije i da li je to u biti nešto što je izlječivo ili sam doista krenula nekakvim putem koji je nepovratan. Tako da, evo, to su bili jedni od onih osnovnih stvari. Emina, u periodu prije odlaska liječniku, reci mi, što je bilo najteže za podnijeti i na koji način se to reflektiralo na tvoje odnose sa ljudima, sa okolinom, sa prijateljima? Pa, dio mene je znao da neke reakcije nisu normalne, da kažem normalne. Dio mene je mislio da sam ja u pravu, jer u biti moj način na koji se to ispoljavalo je bilo ljutnja, agresija, frustracija. Ja sam prešla iz ekstrema u ekstrem, čovjeka koji je bio apsolutno miran i poprilično onako flegma na neke stvari koje su se događale oko mene, do nekoga ko bi skakao na prvu. Neko me ružno pogleda, ja bi bila, zašto me tako gledaš, u čemu je problem? Dakle, da sam otišla u potpuni ekstrem. Da li ti uopšte bio poznat taj posttraumatski stres i taj sindrom ili je to bilo nešto na što su te kasnije uputili psiholozi ili liječnici kad si razgovarala s njima? Ne, nažalost nisam znala ništa o PTSD-u, nisam znala ni da to postoji, naravno. Imala sam priliku srećom doći u zemlju u kojoj su te stvari potpuno normalne, u kojim se o tim stvarima priča bez nekog tabua, nisu teme koje nije stigma, nije nešto što se osuđuje. Tako da je bilo jednostavno otići kod nekoga razgovarati. Naravno da sam pomislila, o Bože, pa zar sam luda da sam došla sad do tog momenta da trebam da razmišljam da li je ovo neka vrsta ludila. Međutim, sreća u nesreću, otišla sam da razgovaram sa psihologom i jako brzo je to identificirano kao PTSD i u istom momentu stvari su se počele kretati brzinom svjetlosti ka oporavku. Oni su jasno identificirali probleme, razloge tog problema, odlučili smo koju ćemo vrstu terapije
izabrati. Emina, izvini što te prekidam. Da li to po tvom mišljenju, iz tvog vlastitog iskustva, znači da je najznačajnija odluka u svemu tome bila tvoja odluka da potražiš liječničku pomoć? Pa naravno. To je bilo najteže u biti. Jer pored svega što se dogodilo i pored tih posljedica rata i gubitka bliskih osoba u mom životu, jako je teško doći do momenta gdje ćete reći sada idem se osvrnuti na svoj život, na sebe, pogledati sebe i voditi računa o sebi. Dakle, moj najveći korak u svemu tome je bilo odrasli u smislu da odlučim da ću ja biti ta koja će voditi računa o meni, koja je odgovorna za moj život, za moje ponašanje, za moje akcije, reakcije. Dakle, ja u biti više nisam imala nikakvu zavijestu koja bi me štitila od lica drugih ljudi, od onoga kako mene drugi doživljavaju. Prema tome, to je bila čista odluka i iz sebičnih razloga da ja jednostavno zaslužujem bolji život, da bez obzira što se meni sve to dogodilo ne znači da sad trebamo stati, da trebam odustati od borbe, jer moja borba u svemu ovome je bila da ja izađem na drugu stranu, da pobjedim te predrasude, da pobjedim ljude koji su možda i govorili ta osoba neće uspjeti, da pače, nije ni bitno što drugi misle. Na kraju se sve svodi na mene i na moj odnos prema meni i ono što ja zaslužujem kao osoba. Ja sam pokušala da to sve riješimo bez nekakvih antidepresiva. Oni meni nisu niti željeli dati antidepresive, jer oni su željeli da ja razgovaram o tome. Jer ja 3-4 godine nikad nikome nisam rekla neke stvari koje su trebale izaći na vidjelo prije. Nisam praktički niti plakala na način koji bi trebala plakati. I sama činjenica da sve što radim je moj izbor. Da apsolutno nema više nema tih okova i stega, ovo radim zato što sam Bosanka, natjerana da bježim iz svoje zemlje, ili nije više sve to tako dramatično. Prošlost tu je, to je dio mog života, međutim moja budućnost je u mojim rukama, ni u čim drugim, moji izbori su moji izbori, tako da je dosta lakše suočiti se sa sadašnjicom, to jest ovim sadašnjim trenutkom, ne ono što će biti sutra, ne što je bilo juče, nego živim u današnjem danu. I za kraj vi ste nas, drage gledalci, poslušali na našoj Facebook stranici. Ostavljate komentare o tome što vam se sviđa ili što smatrate nedostatkom našeg programa. I danas smo izabrali jedan komentar i objavljujemo ime njegovog autora koji će time ući u našu dvoranu poznatih. Naš fan sedmice je Samir Mešanović koji nam piše: sve je okej, samo fali malo sporta. E pa, dragi Samire, tražili ste, gledajte. I poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras. Gledajte nas ponovno sutra u isto vrijeme. Laku noć. Wide open look, the lob, the jab. Take it easy. Take that one easy. With another steal, 3-on-1, James drops the anvil. Team rebounding, Aldridge coming over. Frustrated. Look at this. Why not? Playoff team in the Western Conference in the first half of the season. Talking about their coach. This team really. Buttinger, who finished second in the slam dunk contest. Come to you from VOA Washington.